Bog svima, ja sam Dejan, dobrodošli u još jedno četvrtfinale našeg malog kontesta kojeg zovemo Borba duhovitih. Marina, pusti pištolj, molim te lijepo, najava je u tijeku, nemoj se lačati oružja, tek smo počeli. Dakle, koncept je uvijek isti, s nama su naši IT-evici, pokušavamo nas se nasmijavati, odnosno pokušavamo se ne nasmijavati. Tim prvi su Tomo i Vlado, tim drugi su Marina i Tomislav. Otvara kontest Marina. Yes. Izvoliš sa svojom prvom šalom. Imam frendicu Muhu, naravno IT-evac. Znaš koji joj je omiljeni bend? Kak muha ide? Kak muha ide? Bzz. Aha. Top. Top. A kao Zizi Top, ali... Kuži. Gora. Aha. Nije slušalo. Poštovani gledatelji, s obzirom da je Marini zazvonio mobitel, a ja imam slobodu davanja bodova, upravo je nadjeljujem jedan bod za to, tako da vodi tim Vlado i Tomo, iako se niko nije nasmio. Ali... Nismo slušali ono gasite mobitele, pa eto. Izvoliš. Nije, to je bio... Gotovo, izvoliš. Kako zovemo vegana DJ-a IT-evca? Ne znam. Algoritam. Aha! Koja Ništa. pametna Ajmo dalje. igra riječi. Duboko. Slušaj ovo, tako počinje vic mu. Moja baka ne trača. Znaš šta radi? Ona šera. Sharing is caring. Pita pčela Maja svoju frendicu pčelu Zdenku. Kad će med? Zdenka kaže sad će. Joj. Sače. Ne, ovo je, ma ne kuži, jer sad će med, pčele, osad, dobro. Ali ne, ovo je super. Kužiš. Ali ja inače radim med sa strane, Kakav pa muk. onda zato se ne... Radiš med sa strane? Zato mi nije bilo Stvarno, smiješno. hoćeš mi ishendlati jednu kilu? Bez šale. Oduzet ću ti bod, bit će to egal. Može, Može? dogovoreno. Oduzimam ti bod koji sam ti dao kazneni, jer za kilu meda. Od čega je med? Od čega želiš? Skidam ti 2 boda! Tako da sad upravo vodiš, ti gubiš jer nema meda, tako da možete se i zamijeniti, pa ajmo dalje u drugo polovrijeme sa novim ljudima. Napravili smo mali switcheroo, došle su nam zamjene, Tomislav i Vlado, tako da Tomislav kreni. Kako se zove frend koji nikad ne plati rundu? Štednjak. A onaj koji uvijek plati? Rundek. Dobro. Znaš šta, s obzirom da ja dajem bodove po 5. put, ti si imao već jedno 3 polusmijeha, tako da to sve skupa vrijedi 1 bod. U tom smislu te kažnjavam. Nemaš pravo na riječ! Bod! Nemaš uopće pravo na riječ, dobio si bod. Što pametan informatičar napravi prije svađe s curom? Save checkpoint. Ide bod, ajmo dalje. Zamjena opet. Je to dozvoljeno? Ma sve je dozvoljeno, može. Moram s Tomom. Ništa, bori se, ajde. Nemoj se bojati žene, rekli smo ti. Ne. Samo žena. Vica mi pusti s Ferberom, molim. Aha, kuc, drugi mora pitat tko je. Sad ti trebaš reći tko je. Tako je. Ok. Nakon što duže pauze. Hold. Još. Wait for it. Još. Wait for it. Java. Šta? Jer je valjda spora, ne znam. Je li java spor program kao? Pa kao. Ali ovo je bilo moje su- vrijeme. To je tvoje vrijeme. Zamjena, nova zamjena. Aj ti. Vraćam se Zagrebe. Tebi. Protiv tome. Šala 12, nove snage stižu. Tomo, navali. Koja je omiljena boja Steva Jobsa? Jel crna? Jel crvena? Zapravo si pogodila. Kao da, ali to nije smiješno. Odgovor je 00000. To znam čak i šta je. Kužiš, to je koja boja? To je crna. I ne smiješno. Da, jer je Dakle, istina. idemo dalje. Vozimo dalje. Šala 13. Jel si to sad ti? Je. Aha, vi imate kao svoje šale, ali šta, pa ne znate šta čitati. Ne znam. A hoćeš zadnje dvije kao Hoće Tomo protiv Tomislava. Okej. Aj ti Saurovac još ne. Šta baka napravi kada se pojavi poruka na kompu pronađen je virus?
Zove dedu. Nasmijao se, ja? Bod. Slušaj, poanta je kad ti pričaš šalu da se on Da. nasmije, a ne ti na njegu. Trebaš, Ova zamjena je bila čuješ, odlična. Odlično si trebaš reći ne znam, a ne. To je dobro, da je treba provocirati. A odgovor? Stavi oblog od rakije na kućište. Tomek, toliko si star da ti je pin u rimskim brojkama. A ti si toliko star da je tvoj prvi sat bio sunčani. Ali opet se ti smiješ, Bravo. Kuc, kuc. Ko je? Ne, ti. Ali tu piše ko je. Ovo ovdje kazneni jer ne zna pričati vic. Piši tamo. Ajmo ponovo. Kuc, kuc. Ko je? Internet Explorer. Dođe Darth Vader u banku i kaže: Luke, ja sam ti jamac. Ovo se treba malo bolje. Ovo je dobra fora. Ovo je actually dobra fora. I za kraj? Pošalje žena informatičara u dućan. Veli, kupi puter. Ako bude jaja, kupi 10. Dođe informatičar doma sa 10 putra. Kaže, bilo je jaja. Odlaze u povijest. Nove igre. Naš zapisničar. 2 boda, 3 boda. Pobjednice su smanje. Čestita, vidimo se u polufinalu.